Ole tuntum video chuan Indian Army te Navy te Air Force te lu thei dan osam ber tila niam lam tang lu thei dan karon soi dona ti chuan in video le peka chuan junior commission officer halu dan te le commission officer halu dei dan karon soi le anga chung chu video pathuma ron siamin tuna chuan in sipaya lu thei dan osam le niam a lu thei dan ron soi dona ni kum sang ni le somni bani jun kha khan central sarkar chuan scheme thar ron duangin sipai alak dan thin pa ngai la to lovin agnipat scheme emo officially chuan agnipat ejuna kan ti a chung chu ron duang chuakin agniveer scheme te po ni thawa chung chu ron duang chuakin chuta chuan sipai an lak thar de chu kumli chung an tan hnuwa an chuak le thei dona ni kumli reido te tangin sipaya kumli tangin a chua le thei ta a chung chu engtin nge enge an hlo ti te anon soi chiang dona kumang za nge lut thei ti te anon soi dona ni kumbi thlia soi photang le apol za te po qualification te po kanon soi don nia kumbi thlia chuan kumsom pasri le achan ve tanga kumsom ni le pakhat in ka ta ni a a then chuan kan lo hre to mai thea an introduce tir kum sang hi le somni pan hi a kha chuan kum somni pathum thleng som pasri le achan ve tanga somni pathum thleng tan hon ani a achan chu khami ma kum thum so sang nei som ko kum top lama tanga somni pan hi chawa khan covid 19 khan sa tak mai na lenga kan threveka kha khan mitam taktan hanjon na ange ati khai laka kum te kha alo ka zong ta khang huna khan enge khang ho tang khan advantage pe in kum sang ni somni pani bi ka khan somni pathum thleng enge kum ni relocation pe in cha kum somni pathum thleng ta na dil thei ta a chumi hnulama ero chuan kum somni pakhat thleng tan dil thei ani chudi chuan in qualification kan soyanga qualification a hian educational qualification a hian post wise in thenani a general duty kan ti a chung chu GD kan ti ho kamo khang ho tang kha chuan class 10 pass mai kha ato ka chu mai ba ka pass mai han ti khan 45% mu ngai ni za somli panga tal mak za somli panga tal kan mu ngai nga chu ba ka chuan 33% per subject ina 33% tal kan mu ngai ni 45% kan mu vek 45% kan total mark lo ni ta se ma se subject pakhata khan 33% lo mutling lo tai na Agniveer tan khan kan exam thei lo tina ni chu pass roll ve view ngai tina ni chu ti chuan in technical a kan du lenga technical kan ti chu class 10 plus 2 science tan mo 10 plus 2 science big tan physics chemistry le maths big tan chau khan exam thei ania technical alu don hian 50% aggregate anti a chu mark za somnga tal kan hmu ngai thunga ti chuan in subject ina 40% kan hmu ngai ni kan thriat polo tu chu class 10 tan kha chuan GD tan kha chuan 45% kan hmu ngai a subject ina 33% hmu ngai in class 12 a chuan 50% hmu ngai a total mark khamo chuan kan subject ina kan mark hmu zat ka 40% ani turani or ITI emo diploma tan khan adil thei ani chuan clerk le storekeeper kan ti kha a hranin an nom le ta a clerk le storekeeper hi class 10 plus 2 any stream mo class 12 kan ti mizo chun class 12 kan ti mo any stream arts emo commerce emo science emo tan khan adil thei veka ma se 60% aggregate kan hmu ngai ni 60% tal ka kan hmu ngai ta a chuan subject ina 50% 50 per subject mo 50% tal kan hmu ngai thungani chu class 12 and stream zong tan storekeeper le ka kan lu don chuan tina ni chu ti chuan in tradesman anom le ta a tradesman hi class 10 emo class 8 emo pass ta na dil theya 33% in its subject ina 33% kan hmu ngai thungani he ka source hi textbook ania textbook yan anti dictura ngaya
Tichuanin class 10 emo class 8 emo pass ha 3% subject in kan hmu chuan tradesman a kan lut thei tina ni chu tuna chuan an service chung chang kon sei to dona nge qualification le age chung chang te ka sei ta a physical ti vel ka chu chip charing kon sei lo nga notification alo chu ko nga chung na chuan physical te kang te kha chu ta tu chung chang kan ti te kang de kha a chiar vek thei dona thil har sa ni lo wa hei chu anol puita na eka exam theim le ti vel bor tan khan mo hei chu kan lo nei nge ngai ang kha ani ta a physical te chu kan thiat po khan nge neng kan ti chop le thei don ta a heng te chu qualification te chu vele khata ti thei khani lo wa chu wang chuan kan non sei te lo ni e a service duration a reizong hi service reizong hi kan sei to ang khan kumli chung tura duan ani a kum thum le a chan ve hi an service a anomanga kum chan ve tharuk kan ti kha an training potang an injecting nga kum tharuk kan training nga chu me nuwa an commission kan ti ve ang chu mo sipai akhan ngai tin an lut ang heti la an service anga kumli chung an training chung nen mo kum thum le chan ve le kum chan ve khami ka kumli chung alo ni don ta a chu ti chuanin an vai khan an thlondon lo ve za a chom ni panga 25% kha an tlanga hengi an service record strat dan je te pon lak ani mel don ani chu ti chuanin chung za chom ni panga tlang te chu kan soi photang atlang ho kha za a chom ni panga te kha kumsom panga service pack bel thei an ni anga chumi chu aniam berani kering ai thui po than theng du chuanin chung chuan pension kan ti kha an nei don ani hengau tan hian kumsom nge tlang ho permanent ho tang ka chuan pension hom dona an sum chu pui ba ka thlatin pension kan ti kha an nei thei don ni chuti chuanin kumli chung tanga thon ho tan khan kan an sei lenga khangau tan khan pension lo hi om ve don wa cheng ngoi som pakhat vel bor ni a zi ani a chung chu chho puin pension lo an nei don lo thung ani nima sela antana thave thung chu kumlin tran hu khan Agniveer certificate nein skill certificate an nei anga chung chuan ange ham thana tam takin an nen tran chung po hian zirna chunjom du te an nei chuan ka tiang khan a ti thei vek ta a chuanin an thlon hu khan ex serviceman quota in na rang Agniveer scheme angin ani chumo Agniveer quota angin ani te poning chu CAPF le Assam Rifle te lalu le thei boka 10% vel an reserve thin bok ta ni chu omje chu sipai kan thang to kumli nu kan lo than pale mo ani chuan adanga paramilitary force a kan lu le thei tin ani chu kan soi to ang khan army navy le air force ate heng hi an lut vek thei ani chuti chuan an lo chung chang kha kan on soi chiang nga thlatin engza ngen la kang an chu pui thok don si a ti de kha om theya monthly salary chung chang hi kan soi thuak anga hei hi a exact mo a che kha ani thei big lowanga ti dang lam le te po ani theiang chu an training lai hian cheng sing hi sanga vel bor an lo chuti chuanin an training zo khan tharuk ange niang an nem hen hu khan ani chumo thame chumi nu khan cheng sing thung vela bul tranin an kumli tran na thlenga ka chon cheng sing li te an ho chho thei ta a chumi sia chu an service hong khan 30% vel ka an call saka chu an chho pui khan a tel ta tin ani chu he Agniveer scheme hi scheme thata kani ka ti lawa keima tan chuan sipai tang du tan chuan reilo te tran kha a hlok ka ti lawa chu angchong cheng noi sam pakhat vel so pui khan eng thamma kan ni thei pui don in lang lawa na dang zon le tho ngai ni chu angchon he scheme ka fak lem lawa keima chuan nima sila tang rei lawa khami quota vel du tan ka chuan a thave tho ni chumo
chung te chu Agniveer scheme bi ka kan non soi thei ni mai sena nge ham thana tam takan nei a an service chung hian Sipai pa ngai an don thei zong ham thana kan nei thei vek ti kha kan thedon nia